bona babefike kwaNongoma bezobulala mina ngenxa yokuthi lensizwa ngathi isukumele indawo yakubo. Ukube kuya ngabantu kube kuya ngokuthi umuntu uqala into angakwazi ukuyenza ngendlela yanga etoilet ngaba ngikho mina la. Ngilapha ngoba ngiya-understand ukuthi mina ngiyoba idlozi einganeni zami. Ngeke ngibe idlozi lesizwe, ngiyoba idlozi einganeni zami, ngiyoba ingilozi enganeni yami neminyaka 2 njengoba ngikhuluma njengamanje. Wena ufuna ukungibulala ufuna wazi ukuthi nginengane yami neminyaka 2, nginenqwaba yeingane ezingakazalwa ofuna ngikufuze kuze izaleke. Yes. So asizokuthatha izwe ndaba ezitha asizokuthatha izwe silinika abantu wena wendlovu silinika abantu abafuna ukubulala izwe. Asifuni ukugwilika thina. Asifune ukugwilika thina. Sifuna indawo zakithi zibe yindawo. Sifuna indawo zakithi ogogo bekhululeka ugogo ahambe ngo12 ephethwe edakwe isizulu esikade siphiswe emzini wakwaMthombe nangumdidiyeli. Sifuna umgogo ahambe ezweni lakithi esuka enkosini yakwaMachi ekade iphisile edake ugogo ngo12 ebusuku ayihambe lakhululeke ngoba azi ukuthi izingane zonke zasendaweni izingane zakhe. Asikwazi ukubulala izwe kanjena. Asikwazi ukubulala izwe ngamadoda awu4. Wema lalelani ngithi mina la eHarding makhona umuntu othi uyasatshwa akeza azotshela mina manje uthi uyasatshwa manje ngoba angithi ngiseHarding manje 600 kilometers kusuka manje yakwaNongoma. Ngicela umuntu othi uyasatshwa la eHarding ese lapha phambi kwami ngitshela ukuthi mina phakela ngesatshwa bese ngiyambona ukuthi usatshwa ngempela yini ngoba sizokureduce izwe asizokubulala izwe ngenxa yokuthi kunamakwelekwele akhokhela abantu abathile kudla ingane zabo bakithi into entshontshiwe abayelusa la bakhona ontanga yethu la abazalwa ngo1980 bayazi ukuthi sasintshontsha umbili emasimini. Wawungawuntshontsha umbili abafowethu uhambe nawe ekhaya. Wawuntshontsha umbili wosentabeni into yokuntshontsha ayingene ekhaya. Wena wakho umuzi uwakhe ngento yokuntshontsha. Wakho umuzi uwakhe ngento yokwebiwa. Wondla ingane zakho uthenga impuphu ingane zakho zeze zikujabulele ngoba zona zazi. Wena uyinikeza ukudla kokubiwa. Wena wakhe uthingithi enkulu iTV uzuxhomela omakhelwane. Uthi wena unenkulu iTV, unenkulu imoto, usho ngezinto zokwebiwa. Ingane kayifunzwa isono. uSolomon wathi esebona impilo imxakile esedayisile ngoNkulunkulu wacela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu angifuni ukusinda okungenani ngicela ukusindisizwe. Ngicela madoda la eHarding ngeke sigwilike sonke bafowethu. Niyangizwa insizwa? Futhi mina ngiyanazi ngizinsizwa ngonyaka ozayo nje ngoJune nizobe nizonganisela. Umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding. Umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding. Umama wakhe ebukhosini hayi eceleni ebukhosini. Umama wengane zami ozongana ngonyaka ozayo ngoJune wala eHarding ebukhosini bakwaMbotho. Umama wakhe ozala yena owasebukhosini bakwaMavundla khona la futhi. Ngiyangizwa ingane zakwethu angizile ke njengosibali la. Ngize njengensizwa enenkinga yokubona izwe liyongena ehlathini. Asizukugwilika sonke. Abanye bethu bazoba ngabasebenzi nami ngingumsebenzi. Abanye bethu bazovuka baye emsebenzini abanye bazoba namabhizinisi. Kodwa wena okhetha ukuba nebhizinisi musu uba nebhizinisi ngendawo yakini. Musu uba nebhizinisi ngokufa kwabantu endaweni. La eHarding kunenqwaba yensizwe seyifile. Ngine list yeyinsizwe seyifile la eHarding. Ngine list yeyinsizwe seyifile neintombi eyifile kusuka la eHarding kuye eMthwalume. Niyamkhumbula uMagaju waseMthwalume. Wayisuka la eHarding kwakuhlangene abantu bokufika ama Nigerians. Etshontshe ingane zakithi ecuyi ingane zakithi. Lo Magaju wagcine boshiwe. Kwakuyimuntu owayesebenza nabantu bakhona la. Becuyi ingane zakithi zamantombazana. Awukwazi ukuvuma akekho umuntu ongenayo udade wabo. Mawungenayo udade wabo wena uyinsizwa uzalwa ngumuntu wesifazane. Musana ukuvuma le nonsense yokuthi abantu ababili abathathu la endaweni ngoba bona bedla kahle kumakotshukoti. Mina ngithi manje angifuni ukukhuluma into yakusasa mina. Ziyangazi insizwa ngidlala umgangela. Ngithi mina manje la eHarding makukhona umuntu othi yesatshwa. Akadabule phakathi kwena azoma phambi kwamathi mina phakela ngesathu. Nibona ukuthi mina ngizomsaba yini? Ngoba sikwazi ukureduce indawo ingabi lutho.
size la sizoseka nina weinsizwa sizoseka nina kwemadoda la sizokweseka nina musani nina ukungena ezintangeni kunenqwaba insizwa imile lapha ngemuva eyiphakathi kwabafazi lapha ngemuva ngoba kufanele ngabe zila ziyakhombisa ukuthi zize empini zokuzolungisa indawo izwe lenkosi leli musana ukuvuma amasimba enzeke endaweni nikhona inkosi yakwaMaci ephethe la inkosi yakwaMaci yiye ephethe la uma ngaba amakwele ezohlala la kuleli izwe laseHarding sicela ahlale ngenkosi uMaci angahlali ngomunye umuntu ozokathinta ufele emntwini ngibabonile amadoda athi ngikhuluma nayo lapha umfana wami waqophile umfana ngibabonile abantu ababulala ufele emntwini mina ngibabonile trust me ngwakwanongoma mina usuze lo mnyofu nje ufe ngwakwanongoma mina akekho umuntu ozothinta ufele emntwini la akekho umuntu ozothinta ufele Mthombe ubumdidiyeli wemdidiyeli akekho umuntu ozothinta ufele emntwini la ufele emntwini wala eHarding ulwela indawo yangakubo unelungelo niyazwa insizwa zala eHarding ufele emntwini unelungelo lokusumela indawo yakubo athi ingane zangakubo asingaphazamiseki akafuseke lo ngafuni akafuseke manje afuseke kusasa afuseke ngonyaka ozayo afuseke noma esesethuneni ngoba ngeke sivume phela thina ukuthi kuzoshintshwa indawo ishintshelwa amasembu ubhizi uyakhuluma uyabona njengoba ngikhuluma ubhizi uyakhuluma ngapha yena uyangizwa mina ngimuzwa ukuba ufuna ubuyindoda ngempela ngabe uzoma phambi kwami athi wena phakele uyabheda lento ezoyisho la eHarding ayikho ngeke akwenze lokho ngoba usebenza ngomnyama ufeed izingane zakho udoti ubukisa izingane zakho iTV yokuntshontshwa ubukisa udlisa izingane zakho isifo uma uyindoda uyama uthi okungcono uNkulunkulu uthatha mina izingane zami isinde ngisho amadoda ezokubulala uyacela njengoba befuna ukungibulala nje ngizocela mabe ngangifica ngisekhaya ngiyocela ngithi ngicela niyeke izingane zami bulalani mina yime ngonile kwenziwa njalo uma uyindoda awukwazi ukubulalizwe ngenxa yokuthi nje wena uthola imali yini imali obe nemali ngonyaka ophelile obe nemali ngonyaka ophelile usenayo manje u10 rand obunawo ngesonto eliphelile usenawo manje iphalaphala lena kwatholakala inqwaba yemali ngaphansi kwamasithi sekhona leyo mali asiyekeni ke ukukhonza imali izwe likhulu kunathi sonke ngiyacela njengoba size la sizonicela abantu baseHarding obeganga ubentshontsha ngithi obeganga insizwa ubentshontsha ngithi vumani obeganga ubentshontsha ngithi bafowethu uma kade untshontsha ke mawusuba nje uyayeka yekani ukuganga musana ukufuna ukubulala umuntu wendawo nimbulalela ukuthi nina ufuna ukwenza into eqondile endaweni bomama bodadewethu ingane zakithi koma phela uqome wedwa musuqomeliswe koma sisi koma wedwa asikomanga sonke akusithina sonke sithatha umlenze siubeke ewindini sisuke singekho lapha ngiyabona ngane zakithi ngiyanicela mina ngicela lensizwe ingafi lensizwa le Harding ngicela kungafi umuntu la nabo laba abagangayo ngicela bengafi ogangayo ngicela ngafi udadewethu othandana nomuntu ofe ngicela ngafi ingane izitolo ngicela singafi ngicela kungabulawa lutho eHarding asilungiseni ngicela insizwa zakithi nonke nini phambili ngicela nakho ubudlelwane namaphoyisa iphoyisa ligangayo belintshontsha bakithi aliyeke phela sesibonile akekho singamazi ngomhla ka30 June ngoyilalelana ngomhla ka30 June siyobe sine screen esikhulu eThekwini siyobe sikhipha amagama abantu abangafuni ukuyeka ukuganga ngomhla ka30 June siyobe iphoyisa la eHarding siyobe sibhalile ukuthi Constable Mbhele ukhona nombhele umngane wami la khona umbhele la umngane wami wangicikela intombi yephoyisa akasona isigebengu umngane wami nje we Constable Mbhele mawukhona lapha ngiyakuthanda mfowethu khona intombi wathi uzongizamela yona kodwa ke sicela ukusho ukuthi ngomhla ka30 akuzukumbiwa mgwaqo akuzukushiswa sitolo akuzukubulawa umuntu akuzukwenziwa lutho engalungile kodwa ngalelo la ngobe nescreen esikhulu siyobe sidlala ivoice note yemeya yakho yekhansela lakho kamphathi stage wakho nawe izwe likulalele nenamba yakho yobivela sibe sesiyasho ukuthi naba abantu ababambelelizwe ngicela ningabulalani niyezwa ingane zakithi
ngicela laba bebezama ngama security amalokhuza indaba ezitha macingwane uphuma macingwane indaba ezitha ama foreigners ama Somali akwaNongoma njoba namhlanje kungumsombuluko ngolwesithathu indaba ezitha ama Somali akwaNongoma ayehlangene eNewcastle ahlanganisa imali engango 1 million leyo mali isesikhwameni indaba ezitha yafika kwaNongoma ngolwesihlanu ngelanga mina engangizofika ngalo kwaNongoma yafika ngolwesihlanu kunomfana wakwaNtshangase osebenza esitolo kuthiwa Easy okuyena ohlanganisa inkabi indaba ezitha okufanele zingibulala amasomala ngikhuluma ngo 1 million okwaNongoma njengoba ngikhuluma njengamanje ngeshwa labo bathi bakhuluma nomuntu wesinye isibongo engisihloniphayo wathi lo muntu noma ngathiwa ngiyithanda kangakanani imali kodwa ngeke ngikwazi ukudayisa ngophayela umthakathi okungenani hamba niyocinga omunye umuntu enze leyo nto ngoba mina ngikwazi ukuba ingxenye ya leyo nto ngisho ukuthi ke insizwa zakithi nini nikhokhelwa abantu bokufika kuyekeni abantu bakhathele indlela izwe liyiyo bafuna abantu izwe lilunge abafuni yona imali abantu ngingomunye wabantu ongayifuni imali kunemali engiyinqabile ngeke ngiyibale ngoba abanye babantu ababekhona mhla nginikwa leyo mali ukhona naye la kunemali enkulukazi ebizongenza mina nezingane zami nomzukulu wami aphile ngayenqaba leyo mali ngenxa yezwe baningi engibatshelile bayazi nezinsizwe engihamba nazo leyo nto ziyayazi akusifuni yona imali sifuna kulungizwe sifuna ukulala phandle emagcekeni sifuna ukuvuzwa imfezi isikugudla la ulele phandle ngenxa ukuthi endlini kuyashisa asifuni ukungakwazi ukulala endlini laba bathi amakwerekwera asiwayeke banama gate emzini yabo elani igede emzini wakho uma ukuthi wena uthi abantu bokufika sibayeke ubiyeleni umuzi wakho ngodongo lungaphezulu kwanalo ipholi elingaphezulu kwanayo indlu uma ukuthi le police station ibiyelweni le police station uma ukuthi abantu bokufika leli iphoyisa elithi amakwerekwera wayekwe le police station ibiyelweni pho ibiyelweni police station why ama police station wonke biyiwe emangabe kukhona iphoyisa kuleyo police station elithi asiyeke abantu bokufika ngane zakithi sifuna izwe lakithi lilunga asifuni lutho mina nje angifune imali nangu macingwane sengiphile naye ngaphezulu kwenyanga ezimbili siseduzana usuku nosuku sengimfundile abantu abaningi abazi umacingwane ukuthi uyindoda umacingwane kuyenzeka kumacingwane ngenxa yokuthanda ukudlala angeze isikhathi athi uyadlala abantu bengamqondi ukuthi uyadlala kodwa umacingwane mina sengimfundile mina ngingakhetha umacingwane kuleli lizwe njengoba lingaka mina njengoba abantu bengaka eSouth Africa ngingakhetha umacingwane ukuthi okungcono mangifa ngibulawe uyena ngoba sengimbonile ukuthi unjani sengiyifundile inhliziyo yakhe futhi mina ngikhohliswa mina njengoba dengisa la eHarding bengazi ukuthi ngizofica kunjani ukhumalo oyisecurity yami ngibekele umbhobho phansi ngithi akukhulume yena ngitshela ukuthi eHarding ngithe zoficana uzokutshela uhani mina ngifika sengazi ukuthi kwenze njani endaweni kodwa mina mangathiwa ngikhethe phakathi kwabantu eSouth Africa bonke kuhlanganiswe nabantu bakwaNdabandaba hayi ngoba ngithi abantu bakwaNdabandaba bethembekile bawumndeni wami kodwa mangathiwa ngikhethe phakathi kwabantu ngamkhetha mina macingwane sengimbonile ukuthi umuntu uyayibhedela njengoba phela uhlanya lwethu soluthini phela soluthini kodwa egcineni masuhleli naye uyabona masuhleli naye senikhuluma izinto ngempela zezwe senikhuluma ngempilo senikhuluma ngamagceke umacingwane bancane kabi abantu abafana naye indaba ezethu ngiyabonga ngane ngamama ngiyabonga indaba ezethu ngiyabonga amacingwane ngiyabonga phakade ngiyakwazi sengikufundile ngiyakwazi angisho ukuthi angeke ubhede kusasa kodwa ngiyakwazi okwamanje ngiyakwazi wena wendlovu ngiyathokoza kakhulu ngiyathokoza indaba ezethu Elethizwe omusungwana mango Obelethizwe osungwana mango Elethizwe ungwana mango Obelethizwe osungwana mango
Masawen, happy. Walking Jimmy boys, boys, Masawen, happy. Uya kuThomas Mdabalanga sami uma ngaba semthande evuma ufumana ufika lesemeli ngoba ngisho phamba ufumeni nganza kwethu usekhulumile umdidiyeli wami umlawuli wami emabuthweni umfoka Ndabandaba angikwazi ukuthi ngibe ngisalula kade kodwa ngizobeka into eyimbili nganza kwethu kuphela bese sithethela abanye kodwa ngithema ngithi hlala lapha ngasemnyango ngiyibonile imeya yala emzwa abantu umfowethu lapha emanzini siyathobeka emanzini ukuthi usondele phakathi kwabantu nabaphathi bamaphoyisa njengoba la siphambi kwenkantolo okubalekile ke ukuthi abaholi uma indlebe yabo izwa besondela noma ngabe banathi noma bazosilalela kodwa kuba khona kwabo khombisa bawubona ukuthi umkhumbi uyanyakaza ngifuna ke ukucacisa ngokungahlonisi ukuthi ngempela inkinga enkulu la eHarding ayila eDing kuphela emzimkhulu ikhona inkinga enkulu nase Kokstad inkinga enkulu ngoba kwaziwa ukuthi lamadolobha lawa awanabo abantu abakwazi ukusukuma njengofuna emntwini bawamele leyo nto lengicela nimshayele ihlombe ufuna emntwini bafowethu angazi ke ngoba umuntu omubi kangaka awumbulalelana umuntu embi kangaka ukuthi hayi ayashelwa ukuthi umuntu azawahlekisa abantu basemakhazeni beyibuka isiyeki hayi ningayezi leyo nto bafowethu kodwa enguqaphelile la eHarding abaphathi lapha abathe bangabaphathi lapha into engayithandanga iattitude yabo kodwa ukubeka uvo nombono kwabo khona enguzwile ukuthi izinto mhlambe behlele ngendlela ethisi kodwa babonakalile bona ukuthi mhlawumbe indlebe yabo befuna ukuthi igcine ilawula ukuthi leli langa lenzeke nini ngoba nini baphazamiseka umuntu osathi khonto emphazamisayo kulembe esibhekene nayo ukuhamba kwamagwelekwele bakwethu ushuthi lo muntu akuyena eSouth Africa sonke siphazamisekile ngamgcina nini umuntu efazana enqunu njengoba ngimi lapha ucathi umnandi ngehlanganyuka njengephethela kamahosha kumnandi umndeni wami ngiwazi nengane egula izisinde engingayibonanga njengoba ngizele kangaka nje ngizala njalo ngolesihlanu ngikhanwa njalo leyo ngolesihlanu awungizwile kusama kuyiwele lami ukuthi nakho kwachamisela kune 2 years yabona kuphakela manje ngifuna azala uMashi and Mashi ya uzozala uMashi and Mashi manje ngathi kwethu okubalekile ukuthi siyacela ukuthi osomabhizinisi bala noma becabanga ukuthi bangamagongo angakanani sicela ukuthi bawuyeka lo mqondo ngoba ngeke uzosebenza ngempela thina singathatha insuku sizohlala la futhi sibulalane mafuna sibulalane shayane mafuna sishayane silungisela abantu baseHarding ukuthi basebenze kahle futhi kungene abantu abala eHarding kulawo mabhizinisi kodwa ukuthi uzothi imoto yakhe awuzuyikhokhela wena ngenxa ukuthi thina silazi zomasha okhombisa ukuthi wena isiphutha esingayona inxenxe eNingizimu Afrika esingawubona umonakalo babangakanani abantu abaphazamiseka uyazi ukuthi ngisho ngapha ukuthi kwaZulu sasihlebela insizwa thina sazana nezinsizwa eziphethe amatekisi ekezingomkhabethu abakwacaba ekeyinsizwa noma vava ufaka sikhakhane nensizwa zaza wagubethe bonke labo bantu hey basidonsa ngebhashe bathi hayi bafana sinani kulento eniyenzayo kodwa hayi abafana bethu abasakheshi ngendlela ejwayelekile besho kanje ngize sibahleke sithi bathi siqhubekani noma engadliwa imoto seziqhubekani ngoba silwelizwe lwethu leyo nto leyo iyona ke the same attitude esidingayo la uma bafuna ukuba ama boss bona la eHarding i wrong leyo nto leyo
angeke simeleke leyo ngoba similapha nje asabi kufa kwa hulumeni loyo nje uhlafuna ngagwinyi mayicabanga ungize lophakela umthakathi aze sabe lokho ngempela hayi senza sengathi akusatshwa lutho nje yabo futhi niyazi kade sayiqala lo mshikashika nango 2021 sanikhiphe endlini nigoyile into esingayifuni ke ukuthi nihlangane bese nigcekeza izitolo bese nenza nobusebenza ubunuku labo ubunuku abufuneki niyezo kanza wethu iGhana njengamanje ithatha abantu bayo bayahamba nakusasa bayahamba okuyinto enhle cela sishayele ihlombe iGhana bafowethu ayeye Ghana ayeye Ghana wonke amazwe abukele kuyiGhana futhi bahamba bengabe besabuya abanga besabuya yethobo we will never miss them can they go we will never miss you you have killed our country you have destroyed our country we will never miss you we will reparate our country on our own and we will make sure that we invest in good practices so we can never tolerate the nonsense of illegal immigrants in our country never and never again shall this country remain with the illegal immigrants to loot our country and to destroy our country on behalf of abantu ababenefitayo abala eNingizimu Afrika doesn't matter how much you benefit ushilo mfowethu lapho ukuthi ngempela udla ubuthi nganza kwethu siyabonga kakhulu ngiyanthanda nganza kwethu uNkulunkulu angigcine ngiyabonga kakhulu ngalo mthetho asiqhubekeni sisebenzisane kodwa kukho singakwazi masifile noma siboshiwe neziqiniseko sokuthi when you are a soldier and you see your own brother fall as a result of being defeated take the spear and poke the enemies thathana umkhonto nikwazi izitha niyasikhaleli mina umuntu oqala mina uthi ma efile akhala ngo-view once ngakusasa kuyobe kunyakaza wonke umhlaba ngiyophenduka ngabe ingilozi yezwe uqobo leli zisoliphatha lophathwa yithina futhi ngoba laba mashela awasenza sibe fit for the country I thank you ngiyabonga amandla ngeke sakhuluma sebekhulumile abafowethu umzimba okhalimali phansi kwanongoma engifuna nikwazi bafowethu njengoba sithatha isinqumo singabelaphi sangena sathi shi asingenanga sithanda ungenela ukuthi sihamba amamashi kanje bafowethu nodade wethu musana ukudayisa ngezwe uma wena udla abanye abantu belambile ngoba nakho sekufika iforeigner la kunika imali ubulalizwe into kumele ngabe siyayenza njengoba siba ngaka ngabe siyahlangana la sikhiphe o300 sibe nesikhwama eHarding sethu ubone ukuthi 1 million ngeke nisiwenze 10 million ngeke nisiwenze sizowenza kunokuncenga abantu abafika la beyamaforeigner belambile bese thina sokhangeza kubo kuthula uthina indoda ukhangeza kwiforeigner ngoba nakho linesitolo wena lithi hayi my friend I will give you 20,000 every month protect me so leyo nto leyo bafowethu silapha sizokhala ngo-home affairs okuyena odedela abantu bokufika ngeke ngikhulume bafowethu kakhulu mina vele egcineni sizofa zinsizwa asivikeleni izwe namhlanje sithiwa abantu bokufika bathi thina siyavilapha yini singasebenzisa umqondo sihlangane senza amabhizinisi sibe into eyodwa iHarding leni ngaba namabhizinisi wonke umuntu aqasheke cela udedele umancinza welakho bese sifunda imemorandum ngiyabonga Mandla awethu no asibingelele kona wonke umuntu okhona la asisafunike ukumosha isikhathi siyabonga kakhulu kuona wonke umuntu othathe isikhathi sakhe weza la kule march ekade peaceful kodwa mhlambe kubalulekile ukuthi ngikuveze lokho ngesikhathi so bandlululo babethi abantu abamnyama belwa namabhunu nabamhlophe kukhona idlanzana labantu abamnyama elalidayisa ngomzabalazo lesayida nabelungu ngesikhathi sengena ipolitiki kunezimpi eziningi ezaba khona phakathi kweANC neIFP
ngaleso sikhathi ema political party abantu abamnyama belwa bodwa kuyavela ukuthi babeqhathwa abelungu namabhunu ngalesikhathi abantu abamnyama belwa bodwa abelungu babebhizi babelana imihlaba babelana zonke imanzi zase South Africa namanje siyalwa silelwa izwe lethu bakhona idlanzana labantu abamnyama elivikela ngokuthi amabhizinisi abayafa ngakho ke kuyaphoqeleka ukuthi besupporte abantu abayigebengu okwabantu bokufika kodwa ukuthi yonke lento eyenzeka manje umlando uyasitshela ukuthi ayiqali endiyohleli khona ngaso sonke isikhathi abantu abamnyama babehlangene bethi balelwa izwe labo kuzoba khona idlanzana ezoba siphula phambana nobho kodwa lokho akumele kusho ukuthi abantu abaphelelwe umdlandla akumele lokho kwenza ukuthi abantu abangenwa amanzi emadolweni akumele abantu behlehle ngalezo zinto ayikhona ngoba ngisho ungenza kanjani umdayisi abadayisi abafana nami nawe ngokwebala bohleli bikhona futhi ayikho enye indlela ongenza ngayo tebalekile ukuthi thina isivumelanayo ngalombono ukuthi asibe united siye phambili singasabo ukufa ngoba noma ungahlala endlini ungenze lutho vele uzofa ayikho into ongagwema ngayo ukufa kusifice ngendlela vele ngesife sonke kanye laba bobe beqhubha laba bosala mele besale beqhubeke nomzabalazo kodwa akekho umuntu ngisho ngakuthiwa uphatha ibhama engakanani zigcwele amaqolo ozigcwele endlini kwisafety ngesithuswa yiloko ngisho ngakuthiwa kunamaphoyisa osigaxa amabhandi abanjani ekuthiwe nje mayisekhulumile nakube kusakhuluma umuntu ngesithuswa lo futhi ngesihlehle ngisho kungenzakalani akekho umuntu oyoma endleleni yethu yokukhulula abantu base South Africa akekho umuntu oyosabisa ngokuthi sikhulule abantu base South Africa ngakho ke siyacela ukuthi njoba thina besizoniseka ngalomzabalazo niqhubeke niphushe lomzabalazo kuze kube isekugcineni kusasa ungelinye ilanga lemashi yanamhlanje yoba khona emabhukwini omlando wasehadini ukuthi kwaba khona imashi yokuqala ngo2026 ngomhla ka1 ehadini okuyiyona abantu labahlangana khona bavumelana ukuthi sekwanele ngabantu bokufika abazothatha amabhizinisi abantu base South Africa yokusekwanele ngabantu bokufika ababulala iyouth yase South Africa ngama drugs yokusekwanele ngabantu bokufika abathatha ama permits kodwa abantu base South Africa bengakwazi kuba nama permits ngaloko kwesonto nje asibambaneni sisebenzele izwe lethu lase South Africa mandla awethu siyabonga amandla ngizonika umfowethu ofele emntwini aphefumule bese ibuyela kuthina amandla angazi noma ngizwakala kahle yini izwi lami selishile bafowethu angibingelele ngofele emntwini umfana wakwaGumede ngokuzalwa ngizalwa khona le Hading ngokufunda ngifunde khona futhi le Hading ekhapha amanzi esakhayedwa icekeza isemagogo izikole besishintsha ngoba izikole zikude namhlanje sasekude bafowethu angiqale ngixolise ikakhulukazi kubanikazi bedolopha la ngabala khona umhlonishwa wami umeya kanye nabaseduzane bakhe bafowethu ngiyaxolisa kakhulu ukuthi siwumphakathi waseHading namhlanje sizothula igalazo nokukhala kwethu mina ngomunye wabantu abasesilungwini abantu abaningi abakwazi ukumbona ku TV nabakwazi futhi ukumbona ku radio kuyenzeka ke kuhamba isikhathi abantu mangaba bekhala kuwe kufika la nawe ojayi shuthi ikhona into engenzeka kahle eHading so baningi abantu abakhale kakhulu kumina ikakhulukazi abantu eHading bakhala ngomsebenzi awukho umsebenzi eHading alinawo umsebenzi kodwa mawubuke eHading izitolo ikhona noma indlela yokuphila eHading ikhona umbuzo ubusuba wodwa lezi izitolo ezikhona zibuswa obani so wona umbuzo engaba nawo ke lo ngase ngiba nento ethi uma mina ngiliyekelela eHading nginabantu abamore than 100 asebe complainile abaqhamuke eHading ukuthi imisebenzi eHading ayikho sigcina siye esilungwini
esilungwini siyodlala abantu futhi nakhona ufika udlala umuntu la uhleli khona hostel udlala umuntu la uqashe khona uphinde futhi udlala umuntu ongakuholeli la usebenza khona okusho ukuthi mayifanele uhluleke ubuyele ekhaya masubuyele ekhayathi esilungwini nibalekela imisebenzi yini eyenza ukuthi eHarding imisebenzi ingenziwa noma ingabi khona ingoba eHarding imisebenzi eminingi seyifukenyelwe abantu bokufika okokuqala lokho okwesibili bafowethu eHarding iTVET asinayo ingane leHarding ziyafunda eqedwe matric iphase kahle ebese ziya endaweni ezikude ziyofuna imfundo engcono okushuthi ngabe college engikubonile ngisemthatha ngibona isimanga niyazi ukuthi leHarding kunengane eyifunda eMthatha kodwa edayisa ngomzimba into mina ngiyifica eMthatha ke le ngayifica mina myself uyabona ngaba ngima eRobotini kunosisi abadayisa inyama ngaphansi kubese eyezo yedwa wabo shuthi uyayibona inumber plate athi sawubona mkhaya ngithi mina mkhaya uyaphila ngiyaphila mkhaya ngithi mina ungazelaphi mkhaya wangibingelela uthi mina ngowaseHarding ngowasegugwini ngithi mina phone enze njani la uthi nje usibona su7 abazali bayahluleka ukusifakela imali uNSFAS awukhokhile indlela yokuthi sidle iyo lesiyenzayo ngifica ingane zaseHarding eMthatha edayisa ngomzimba enye into yesibili le engenze ngathatha isinqumo ngathi mina noJesu sizoba into eyodwa makufanele ngife eHarding vele eHarding ngiyobulala abantu baseHarding futhi ngiyobe ngifela lona eHarding mina ngizela izingane zamantombazane izingane zami zamantombazane ziningi ngibuke ukuthi kusasa lengane ethe yasegugwini edayisa ngomzimba la kusasa kuzobe yami ingane akube ukuthi makaba kube yeyami ingane akube ukuthi mina njengoyise ngizamile ngahluleka esinye seyizathu esingenza ngime la ukuthi cha kuyikhulu zaseHarding siyacela abafowethu nisakhele icollege ngoba amandla evasithi mhlawumbe wazubabiko lezi ingane lapha zisebenza kanzima uma ngabe intombazane inayo option inayo into ezodayisa ngayo eyomfana yenzani eMthatha eyomfana yenzani eThekwini eyomfana yenzani eGoli mina abafowethu vele sengifile kodwa manje ngibulala lento ngiyafisa ifike kubazali bethu okuyibo abaphethe eHarding mina noma ngangibulala mina kodwa uma nezingane zami nezingane zasekhaya ngayibulala ngoba lokusukuma ngikusukuma ngisukuma ngoba ngithanda ngisukuma ngoba ekhaya mina mawe egcikeni kunabafana abawu5 labafana bobawu5 ngibathathe bengenalutho emakubo ngathi nami anginalutho kodwa ngeke la ikhasi lale singahlanga bonke labafana laba oyise babulawa amanye amadoda ayikade ebona imali elula namhlanje leyo mali seyaphela kodwa lo bafana basekhaya mawungaye ekhaya uzofica khona abafana ekhaya labo bafana oyise babulawa amanye amadoda njoba nami namhlanje ngizobulawa abafowethu engikhule nabo abafowethu engishizila nabo abafowethu engithwala ubunzima nabo ekhaya mawuye ekhaya uzobona kunezindlu ezakhiwayo ezimile lezo zindlu kuze zime ngithatha imali yeroof ngafaka upetrol ngahamba wonke amamashi nginxenxa abafowethu ngicela niyongilwisa eHarding njoba namhlanje nibabona abafowethu bela abekho la ngoba kube mnandi kumina ngithatha imali yasekhaya okuyimali yomzali athi umzali phuma uhambe uyosebenza la ekhaya mina mawungayi ekhaya namhlanje ngithe mangifika mina ngiqala ekhaya ngathi ma kukhona ukudla uthi Mthokozisi kusele impuphu esoyipheka namhlanje kuphela mawuye eHarding isicela usibuyele nokhari awukho ekhaya ukhari njengoba ngimla kodwa ngikwazile ukufaka imoto ezintathu upetrol okusuka eThekwini ngize la ngizolwela abantu baseHarding okwesibili lokho okwesithathu ngicela ukubonga kakhulu kuba bume angibonga izinto eziningi kume ngithe mangifika ngingakhulumanga naye kodwa labe kade ngikhona ukwazile ukuzwa ukuthi kunensizwa yami eseyintabeni elwayo elwela indaba ukuthi South Africa kayilungi yayisimeya ingilalela noma ingangilalelanga ngoba bekuyiprogram yakho umasipala kodwa lokho okuncane ebengikhuluma ngaphandle ikwazile ukwenza namhlanje eHarding amacontainer ebekade isikhala ngawo ebusuku kunabantu abancika kuwo babamba abantu baseHarding inkunzi namhlanje lo macontainer emeya wasusile okwesithathu lokho engithi ngiyakubonga kwimeya ngiphinde futhi bafowethu okwesifona ngaba mhlambe kuzolandela okugcina
ngibonge kubafowethu bamatekisi namhlanje ngibalethele ibhizinisi elingasukumi phansi wonke umuntu olama esegoduka aye kubafowethu bamatekisi agibele itekisi agoduka ngoba wonke umuntu ola uthemeza la wagibela itekisi wezala ngiphinde ngibonge kubona imihlanganweni yonke ebekhona bathe ongenani bazosipha isikhathi esincane sikwazi ukuthi sibe la sikhulume sikhale lento esikhalayo kodwa umsebenzi wabo uyafa noma ufa ngoba sizokhuluma into esile bayasinikeza lesikhathi esincane ebese siyabakhulula baqhubeke basebenza abantu besifola bengibabongana abesifayive bafowethu ngibonga umphakathi waseHarding phakathi waseHarding ningithande kakhulu ningangazi iningi lenu alingazi lingaze emafonini ningithande kakhulu bafowethu nodadewethu ningangazi ekufanele nikwazi namhlanje nami ngiyanithanda bonke lokho bekade ngikwenza ngaphandle bengingakwenzela umndeni wakwaGumede kodwa bengikwenzela umphakathi waseHarding into engayisho mina ngiqala lento ngathi Harding angifune isikhundla angifune ebumeya angifune ebukhansela angifune ebunduna kodwa ngifuna ngelinye ilanga uma ngihlangana nomuntu eThekwini ehamba ngemoto ebona imoto yami angimise athi fele emntwini namhlanje ngiyasebenza ngisebenze eHarding ngoba wakwazi ukuthi ube umunye abantu abasukume eSouth Coast wayimela eSouth Coast mina ngifuna lo kuphela ngifuna ngelinye ilanga uma kuba nezingane eziba othisha zifundisa izingane zami uma ithe yakwaGumede izalo fele emntwini ebese yakhumbula ukuthi ufele emntwini ngelinye ilanga wanikela ngempilo yakhe ngoba mina ukusho nje kube lula mina ngenzeka lenyanga ngingayiqedi le ano ukuyiqeda ngingayiqeda ngethonga lami ngingayiqeda ngemthandazo yabafowethu ngingayiqeda ngenkani yemithi engiyisebenzisana ngiyinikwa abafowethu ngingayiqeda kanjalo kodwa into engenza ngisho kanjalo akukho mina la ngiphephe khona mangakubuza into elula ekhaya kwaphihlizwa amawindo wonke umuntu uyazi ekhaya kuphinde kwangenwa isibili wonke umuntu uyazi yini enizwayo ngalelo cala njoba namhlanje sihlangene ngecala laba abantu zakhe yini enizwayo progress ngecala lasekhaya ayikho indaba ingekho ingoba ufele emntwini ulwa namagwerekwere icala lasekhaya lavulwe eHarding la police station eHarding yalidlulisela eBhisi iBhisi bathe ekhaya isifike kabili izofuna abantu abenza ukubi ngoba nabo labantu abenza ukubi babethunywa abafowethu baseHarding okubi ke kubona abafowethu basekhaya indlu yinye impepho yinye mangimbopha umndeni uyaqala uhlukana phakathi uma ngabe ngiyomfaka imithi ngimhlanyisa la ngihlangana khona naye manginomcimbi ekhaya ngiyazi ukuthi khona into ezoba yinkulumo azoyikhuluma nami engezuzwakala yimina ozobe embulela lo nembeze ngophila na kuze kube nini mina ekhaya kwangena abantu basekhaya kodwa abantu basekhaya bathunywa abantu baseHarding abantu baseHarding ngeke ngibasho babethunywa amagwerekwere ukuthi kuzobulawa mina so ngiyento enethini ke leli cala lasekhaya eliselisenyangeni esibili okunanamhlanje abantu abalenza bayaziwa kodwa bakaboshwa njoba ngikhuluma nawe amaphoyisa ekhaya afike kabili futhi ayikho into ephathekayo asayenzile ngilento ngikhuluma iswakala ukuthi uma ngabe ngifa isandla nazi ukuthi sikuphi mina ningaboye kongibuza kwenye indawo anoye police station ngibuza khona ukuthi ufele emntwini obulawe yini mina nje ningayi kwenye indawo nilonisola abantu abaningi mina noye police station nibuza ukuthi ufele emntwini obulawe yini yeah so ayikho enye into mina engangibulala ngaphandle kokuthi ekufeni kwami ungaqini bomthetho nokungavikeleki kwezakhamizi zaseHarding eHarding mangabuza umbuzo wodwa sengizohlala phansi ikangakhi ngakini obona iveni ngaphandle ukuthi uyibone mayizolanda umuntu akwenzeke indaba ingoba amaveni akuwona okuzolanda igebengu kodwa laba benza kabi awabenzi lutho mina nginama video abantu abangisabisayo nginama VN abantu baseHarding abangisabisayo nginama message mina abantu baseHarding abangisabisayo nginabantu mina engathi mangisuka lesixukweni ngibakhomba ngithi lo usethe wathi ngami mina ngiyona inyanga kuphela kodwa ngiyakwazi ukwazi umuntu ukuthi ucabangani ngami so selilonke ke bafowethu engizokwehlela ngezansi Harding bafowethu ngiyanithanda imeya izama konke okusemandleni wayo ukuthi ilungise Harding siyacela ukuthi ubaba umeya akasifakele icollege
noma ini angayifaka ukuze izingane zasemakithi zingapheli edolobheni. Mawungayikhola lento engishoyo, hamba kuMorodi. KuMorodi uzofica izingane ezu20. Kulezo ngane ezu20 ezu3 zasehadini. Azi kuMorodi lakudayisa khona ngomzimba. Ilakudayisa khona ngomzimba uphakela umthakathi bese mbili. Kulo mbili abekuwona ephethe ingane. Kulabo bantu abebedayisa. Kunentombazane eyodwa sehadini. Ehadingi imisebenzi ayikho. Into ekhona ehadingi ukudutshulwa kwethu, ukusatshiswa kwethu, ukungavikeleki kwethu. Kodwa kufanele ngabe siyabumbana likhulu bafowethu ehadingi. Uyacabanga uma ngabe wena unamandla uzothatha isitolo esodwa ngoba wena ule uhulumeni uthatha isitolo esodwa uqasha amantombazana awu4. Okusho ukuthi imndeni awu4 isizophila ehadingi. Basebenze lapho nomunye wena ngoba vele ukahulumeni noma wena vele unemali ungaveli. Ube wena ofrontayo nabantu bala kungaba abantu bangaphandle abafronta ngabantu bala. Sengethela ngezansi bafowethu ngiyankulunkulu. Angifuna isikhulu. Ngisho sonke noma ngathi ngeminyaka ngiyangifundela. Angifuna isikhulu ngoba ngathi ngiyangifundela. Songthelela ugeze futhi ngivulisa songthelela ugeze futhi Di live kumancinza. Vale wena posta page that. Ngizomnikeza yena. Position. Video ke le
Njani? Ngokwenza. Usicela usizamele udriver wethu. Ucela usizamele udriver. Oh driver. Not 10. Yes. Start 10. Then invite her. Awungenzanga lutho ku Facebook kwami. Yebo, uma ngizoke ngiyayifinisha manje.